Ebusia for me mobi akwaba by emergency Ghana TV eso enenso yasanso edinhyimu ewo fidie mu hasenso ebiom din se bebi bia wo bia nyama ekosuye eje amana ene eyawe hosem ena abepie mu ewo fidie mu hase dani denia ye ne mo kasa efa mu a mo cost security service no mu a nkofo anasa amanfo beka che mo so mo connection no dani denia ye ne mo kasa ewo sa issue no ehuna ene ye mami bi ede na sem abedan ya ye mami ohinini ewo ahemfie TV so na sem ode ba ye ne se na ne hu mfa no na onu ye na adwen se okwa akopɛ na pomodin na okoye no okosofu bi nchen obi introduce sofu bi ye den ema no eti okosofu ne nchen no ena sofu ne ka kire ne se ne ba ewie school a ne ba no epe adwuma ewo security service sofu no na e ka kire maame no ena maame ne eje so ka kire sofu ne se ane na maame ne je so na sofu ne ka kire maame ne se ofa sankofo ni bi na wafe bi akebi enti no opese oboa maame no enti maame no edi sika ayeden amma papa no na sema papa ne ka kire maame ne se ne ba no ontama ne ba nyede enye exercise na exercise no mu nsem no edi nsem bebre aba maame no edi na we wosem abeda ohinini ewa ahemfie nkomo so enti busiafo ye nsem enyenko ne nkotie mu nsem ema na social ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no come ho ne ko hwe video Agata Forsen Madina Accra wine yabani Kuradu George Mensa oyo sofo onu so wo he Koforid God oda ina infie madam etesen you want to Agata susu jijidem oba yesho yeso e Bible kra bi focus akasa preko snap bodu ya ne cross enu mele dia na ape ba cho me passion up yo na abrampa dinani mo Mame, me kanu akedi mechiwan. Eye me Agata Forsen. Me crash snap. Ikuta snap. Sa asema me beken. Sa asema me beken. No kure trodo. Kure trodo. Mi nitro. Nana no mwame. Oba pasembe nesi. Mi ntiwe. Ani me pa ucho. Sofu bi wo nkoko. Koforid sorry. Na me yare be 3-4 years ni na madam for police ni be directing me say na me bo na me 9 okay me dia ko hospital o mo hwe mu no mo si bibia anim but still na me tipi enu nti me say me fan paibo na madam for police ni introduce man na ma na me call ti me call e true pie enu no say madam o ba bia wi school a wo pe adwuma ma no e military works na me simpacho an ti wo hwe me wi no say yade a wo ye ho adwuma pa nti wo ma fa nipa ne bebiri wo ma ya fa nipa bebiri na akatu na msi ya mpa eno na me ba ne se wo mpe ope o wie school me se wo anko university ma ye bia wo se wo nko ise me de ni wura se adwuma nti me nya obi nso a obe ya ma me nti me to me bo no se wo ene aka nipa tu nti obe ye dia ma me mfa no enka wo na msi nti me firi obedru me firi Koforid abedru ka so ape na me friends papa sa na tie de ne o chena na sofo no ka so da bi ono Koforid ya no na me ko nti me bedru ipe na me se papa me pa o chawo nyame ya adoma o chena betumi abi go nipa na so be ya de na ma no wo cycle dia ene be hia me na ye hu ne wo na sika no so yu ene obedru anopa ti me ko sorry ya me makola nti won ko market ma me na me ko yi sika o bank na me be share me hu ti me ti wo twen na no ba na me ba ne ko ka so main station ho ko gina ka bi echi na me kan 10,000 o si nipa no be me 15 na obeje 10,000 ye fa ni wi a no mo be kwa ye 5,000 na so me di 10,000 man no ko ti uma no si me ba na ya onye exercise onko ye preparation ni onye mo bo an ho na any moment o me ko na mtu ye uma me nti papa yinka me fra no de me ato me fra no de na fia ba no sabe ka che me so mo pe 2,000 before home papers nkete na mtu na me de ko so me de man so and dem say ni man na o de ko maintain nka me say me guso me ya se me obenya akwan benya kwan a obekọ me fra no de me ato asa ohini 3 to 4 years ni ena me guso ame ya nti mu ana me ban kra se o mami me mu edu ti me kwa koye gym kakra ohini ni gym na me ban koye na wawu difu eno na me frɛ o gym oba no koye gym ba da ko na o se ne hips ho no ayedin so bi ana mu ja na da
fa blog to so me ba na wuni esi in 5 months ni wan fa ne picture ma ni picture ai biji ne hono biji production or the ama mana oba ni pacho ai oh abayowa 22 years single parent ma hwe me ba Priscilla free da kwa to na twere una afre me no na me free Friday bi ada wo ya no program to me ba na to 5 months ni na me dia ho tie to Africa so ni me do panic to na tifi isi mi ntumi ntina fie wa bra on kam yesi akwala bi som ne ma me akwala bi dia ho bra se ma ne ma me ntumi mi ba ne free mo abi timi fie o me nya hwe nsu process me twa obi di mi ho ahia ku mi ba na to atwene keke oso okoye jemo ne ba no se ma mi ha no ma edin dam so se exercise na ma ho no ayedin okoye exercise ye de wo to ne kase we ni mood na me see you first also be kwa ho ma che training me se free mi suro kwa so ade mi suro nti nko no se mentor skipping room me to bre no ti oya dia no pa ho ma che wo sorry ya na wo hwe ni nua na okọ me so de me sole ya na me kudwom enumere so aka ono we na chiri ba omo ye mi ono so oba ba ko na be ma ko no ba ndi no wo school ti na on keto an pe na wo fi na auto skipping ni brain o boy ya fe all for said mama me ko gym se obekwa akwai na me ma na ko e ti oba obeka cha me se ne hana ye din no se fa blog to so April last year April na me se fa to me so le am ko July no se mami me ho no ye kese na me se ye kese dia ko hospital na me ma ne call hospital no to call no omo ma ne call scan no msu e mo jani nsuo na ada ho to ma na duru se nko menom na enye mere na oba no ma twema no ohini ni be ba ne no maduru na o rane ade ne nye de emere na sa no maka de bia na de na enho no de kuma muslim fo ni bi ozongo ni papa na hwe na be 2 weeks na won enfim ne hips ho enko medina ko ni pa be for different places ni nyina de ya na e ti me na me cousin ba ko se we mo tissue bi na bi ya ko hye ho e bi be ye me ba boy wa ha ti fa ne ko ma ne ko hospital na mo enyima no okoy na doctor no ko yi mo se cancer omu yi adekro ni wi na papa ne ye no surgery no o yi ade bi no se en fa nko lab kesi ye de ko he ne ba mo se cancer e ohini ma ye de me ye bia se mada si aka se me fa 1 cedi ma me nya bi de me ye bia me be save me ba no true spiritual and hospital me no ka say me 5,000 kura da kulebu e ba now survive ne ho pa beto no ne ho ba no na atena fe be 6 months na me say afi de me start you want mama ko me wo dun ba ne fe mami mi wu mami de ya mi de wa hwa ho beto me ko no what bed so na me ko fa ko hospital na ebasa ne hina eye ne ya minim ne ho na ere ya na mi wonu nso onka bi nkire me da she was even on one kasa wo hope say ne ho beto no ti minim ne ba ya na Wednesday night e ko da 11:35 na de bi be bo me inchense no so ti mi sorry anadwo no bompa ya na de ti ade chen no she was even laughing at me say e mama no na anadwo am ya na na me se fa nkwasa sam ko me hwe ni wi ni nurse afa nurse a wo hwe ni fie nyina nurse ni na ba ade no ntimi nante hwe no onante ba on obre onante kakra minim na me pe ni ti me sa afre ni bi mon my way come no on fa call no tell one of us mami we dey eye why ti me kwa minim sa me nkoto no ba me call na o te ho ko fa ma de ko hospital waku e na me sister Penny afre wo sofo yi se on de oni muda ni mo ni nua ne se ne ba say sisi akra na firim scan so make ma bu twa me ho hia asem obi ji ni sika ebi wa ye de be sofu wa man churches ni bia engrofo di boni me maybe 10,000 me maybe 5,000 me maybe we girl ba ko bo am young girl o ye na dwuma mo kola the way am kwa me to ade man na fia kan ni sika gu me nsem first scan mam na me fa nkoma no me ba na firim o ma sa be bo me nsa de mo be bi o ma ye wi na me mpe bi pa ni fa nchuachia ya keka na hini ni wo sefi ka bi shame na ma ne bi na ba to adwene to sister no so be share ka no so e ofie no say do ko o nti on na mama betina Madina na free fie ona
But me da me na single parent ma struggle and ma ye me self contained fine ma to gate wa no me ni me mani shame. Me bay with her 22 year old that we me hu so no obi agira boy tia koda. Ka obi ansam da. Osuro me. Se fi Ibrahim bre o ya se me pese obefa bi muti twen. Me pe ba bi mfa ho hye na that be me bia me ha. Ola wutie ma se bizi o mo de me wan ye ku me ba na to atwe ni keke. Wa jisika fa sika na ma me fa ntwi aka nso a. So for the first guy ma me. Hey, me say ya ye dwane asofo ho ne ebeko. Na asofo nyina ehurukura finfinfin chenchen. My lady. Na ka asofo kura de mu de hurukura mu nyina nchen. Mo be finfinfin. Asofo ehurukura finfinfin chenchen. Asofo ne efreni. Already ne kwasem ne etoda asofo asofo bi no mu a omonsi omubo eye azan business asofo bi no mu a Friday storm we sore ho enu ne betwa omoye azan business no ano odre sabi me kura de madam e kase na kama adwen ya koma me se ade ono na sika se fa ho ana woto akora ne do na se wo ye bibire ti akora no because I know what me 150 million what this canon. Untimi funny panic police, untimi funny panic soldier, untimi funny panic babia. As man the way to me say, I can't nipa me no be. Adiem kwa. Also for ye. Oh, eh nyame betua nipa. Ne kwasem. Hwe so for okuta Bible. Udia domonim. Na wo bi ba ne mpaibo wo yale o. Wo de ne haw na eba. Se said how no one to mam one who we so for how kase esa dia so ano a day na oboni yem boni ni eboni mini mani muje tu no say na so twa no so for madam asem we die say the malady ka no enye kwa na wa kamali kama me ka be kokoja no na ka de puma die chire because emu oya so for die boni na ba otrim mami efie ba ifu abeto na mo wana mami japa mantemfo betona mo na aye drum na bia sabin producer yetimi jinkrofo bi hu contract we contract waje ya let's be ya me ko bia esi area na me kosi me ti what I say any drum beton ade no fi la to contract mami body be no ye wo kosofo de ka uprichi o kasu bia sem akosofo de o chichi ni pawre se waje mami contract ne ba na wi o osofo ni ba ye wo wo yi ye bebu sa obi otoda ye bebu sa obi ubi eso sa jinsika o de ni ba nya oba na o de ko police no wu no me de misusu ma dwin mu no me nko ma dwin mu no misusu soso fo ni mu bi because this can we no ye ye enkuro mu ko training ebi cha obey ma me mpani fo mu ko training e ko to cha ma che bi cha obey na me ko to cha ba sia na bibia be sha me mfe me hu bi da me hu bi da na kofa se yaba na yakuna operation ni yakuni wo wu ya malady ade azofu na ye in fact won hwe ye na kiye pe no ni din ba bi o ya asole na kiye hu ibg acho na kiye hu ba bi o ya asole eni ba bi a wo ade azofu ye yi ano din koforia na mo azofu ndi ni sign oh ma 50 George Mensa be the content azofu penyini George Mensa wadawro ma mami wajiro contract jai fana jem na mwawo so waji contract no akwanyi sika na huku mami wo tete na mane beso wu sese obende otofo eniema bi etoda ye ne binimu ye no sabi asade ye tu wono abeben ba fie kura na wo so de ngosra na egu obi apampamu eche kure wei wo be komo na nsoro ba nyina no e fa no wa wi bebre wajije nkrofo sika so bebre uni evidence wa ko yupi me se atoda ebinom ya ba me nka ho atoda ebinom sa nyema na no mu ye maladi azane kronu ni sebe wunya kunu nyamesi bi ngwalo nyamesi wodo mame mayi nyame bie di acham sa nyema na de gwaso de maladi e koso
eno ne ode di maame onim se maame yale ode ne haw ne baaye solve any problem ne man wontimi a mane nko maame wo ye di odi mentimi ano mentimi nyina no etibe yakọ na wagiji maame ya agane ye de na to ewia saka che ne se ne baby wo ho I think say contract pano esati ene no so no de baaye oba ho so nye ne basem no de baaye dabi eti ye de na ugane ya de ne ho na utimi kwa kache ne se ne baby pa adwuma ye made de hanko ne menwo no wan fa ne ba ma ne ba no ni na chi ono kwa ne ba ye eye den agenti mama ji ni dize ne gese yes eti so obisi contract pa no me ko ma ensofo no obo ple bibi de jasu de ye ma me o ma anya etu obumra so fi ono ma no se ne ye wie ana oni contract ne ko ma no ana okwa ye so no so fu so ajatum ana wotumi agi ma me sika ana wotumi agi ya baba ya ko police ayi soja mu e wasamado watimi afa na juma what this kind of na juma wasamado it is asamado o ana okodini soja asamado o ana sofu no ajina asinsa kontata mana okwa asamana okodini police malady etoda mumba yin senya midin etoda mumba yin menyame ne nyuma mafom atoda mumba yen kelinya ena ubonya midin ekire ababawa abrante no wodwane because of mu ebinum de binum ye ebinum de binum hise ebinum de binum ka ete basa na hu kenya mesma che obi a why ne betie onim se ni nyina lukadaya ye nyina ye pe maledi sofo no ehun be hia se ye be hwere cha kwano otua ma minister ma no ehun be hia ne nchemu bi ehun bia no o mekirem se ma medine ye de ne bae eye deneti free yade ne so ekosi ni baso chachenchina ne ba no se ko police ana soldier ana fire service mali de yehia sofo no ba bi obi etro nkra yesra no aniema de omu ye no ano odere ano de pa na brampa malady medasi nyame nhira papa na wanya okese malady menua ba onkafra wadi amia papa se obaba ya ti sei na ba mo wu abefa no ayarehosem eno malady we betete akro benya 22 years and na form e ka wo bebo ana yade mu kra utie ma mi nkoma ka wa bono malady ayarehosem na me kafra ya mensha ode na afi yenhwe de one yenka malady me medical ka se kro we se ne yetimu no enipa no yegu ahodo benso ana pese otrem na di ya enima ba miensa ubetimi afam abedi na sofu yi so se wunsuro duabo na wunsuro pro station ne court ana se ompen guase ese begu anima za malady ubeyi ebi na sofu yi sensema ya maami di tutu dwai sofu George Mensa ya wokofodua ma 50 ensema ya maami kan se sanati a wagu asofo bi manum ase o wagu asofo bi manum ase mumu bi se ama nipa bi mbezo mekọ asori sabi ka asemu toyei na bebi ozi edwane kose eya asori fie malady na okọ asofo fie kwa na se guti asofo bi num nti ga sofo de sabi ade connection de ka fa ho bai sofo pani e ukra na ntwa beben tintin wei akadia sabi malady eye connection de ka de yedai sofo a wodi ngusra na agu na ntwa beben mu ade gu ni patri so ka connection de ode yedai sofo wo na ne wo na moji protocol me fa soja ena sofo binom de papa yi kan so no timi me fa soja na se malady wo mo fa soja o mai mo wei sa sofu pani timi kaza kani patu na mafa o mo sa me fo mawia na se mpanifu e fa soja no mo wai ya be sira sofu o nguni wani mase na malady ni pa boni ni bia no o di boni a o mpeso be peki ni number bia ni pa boni ni bia te se sofu pani George Mensa ya wo ekofobia se wotia ka so ma mo ka tira no ma mi baba sa no ho yade enkom se entro kom se entro enkom se na mo sem ayi awofo yi ana o baby be ko soja ana baby be se kwasi asamsa malady me kai brebi awura bi oso be ko police malady ne tuni na fu be se so onya kwadi police no akra we da TV so yi adie na chirete malady oso wantie wo se okoye jogi ana okope dadade ekwasi asamse ya na sabi ebi ni mu die okwa kazetie ya omuma onka
akura tima koye training ama bibia be hye na taso sebi sofo pani yes rewo akoda ni skana agi na de na ade ye ye pesi bisawo se wode ye dai akura na ne ye ka no ho asem e wo soja no akura ne na awuo no eti sika no de ye dai wo gi free maami wo de ko ye dai edu ma bia mo manipa kasa too much ye dwane ato asofo enne maledi we de akowie se de akowie maledi wo be kom na cha sabi otim ne seniti e che kura yi abubu ataban maledi eche ozo mu obi ti sa cap no kakraka bi na ayese e ma na se wo mayi ne ye friend se kura ade amaledi o mo se ne din de sai bonnet e friend bonnet o aha maledi e sa che ni bi be kom na bi sha no ubekom na sabi maledi ansenu a sense of panic judgment sa komnya asenu aketoa ubekom na cross be kan hwe aso esu kwasi asem kwa na bidie ye besere maledi ebra so se anka Christian council se dan for no e me se kwan be no mfa so ma asofo no license om de ti o man mu se yate asori a asitie ene apobo na bi no mu bo hwensem we sei sofo de sabi anka akote aso sei ana odi soldier for ofa soldier for a meletus a bishop doctor na danidi so na sofu pani chese maledi wo pie no oba e dia hodo emeritus a bishop hwan ana hwan judgment san wo de ba no baba ni sem papa ba natali kakraka na twenete kwasi asem se ye wo ti aso dem ye sofu e tire se ye brenya heaven kwayako na maledi wo zankrofo eji o musika metimi amiafa soja kwasi ampani wo ye defense minister maledi wo confess kanemra so obi wo tie na wiye e mo sofu pani judgment amane ya friend no anything they say ni ma so bi ni din baby ni ma so tie ma 50 kan 10 pictures so am say the Abraham Powder Casapi. Ya friend no. So for penny judgments on fa. Mami so say or the number be a friend on fa. On one number crowd the friend on fa. Eti boni aba so fitrim. Asisie eni apo mo amoko asoro mo nyai. Asole da hand you see Glorious Liberty Family Church. Christ Tabernacle. Maledi hwe Glorious Liberty Family Church. Christ Tabernacle. Edi ni ahodo be enso maledi na we aberwa be da we are no more a program or say Festival of Prophecies 17th Friday coming the spirit of 17th July sister yeah maledi ma 50 go for dia domi maledi kwa to mo aso dem ho na ne wo bo no obi ewiase nyina hu so waboro sane besi this is storm aso dem ho maledi Friday die me kan se maami betima ko we de ne wonpe na nyina so ana wonpe dom ni nachi one Kevin be ko maledi dia na tie ne se one Kevin be ko aso dem maledi dia na tie ne se asofo no binom ya sabi enkwase asem si ya no mu die no one Kevin be ko Friday no Kevin be ba be hia wo na mako aso dem ho Matias no ko face no na de make to so ne say asofo amaledi o mo ya zana sisie kro no apo afadie kese ato o maledi enam kwase asem nti o mo na mana prosi ne soldier fo no machofo di o machi kwase asem se ye ontimi men no waka wasem a kire no wa jiu sika so o ba ne pempem obo enne bra so se maledi asofo ejimia cross dom kom na sisie kro no yenyenyi o mo nyina pie wo mesi bi no obi o jimi difo obi o jimi asa na meka na de sebi I difo ma me ba police station be de ne ache no o ko am se dey de ne koye no na man no 7 letters e o mara wa ama nti ahomache na komma me ne na kokofo dua na me ba no de ne ko kolebu na me se nya ba yare ti me twa na kola ne ho ba na afi kama take process maledi arampa ina face wa amidisi mesi asofo binom aya sebi maledi ye tiase dada na ye nyina ye wo ye kras maledi ye wo Baptist Pentecost Roman SDA maledi asofo yante sebi nkwase asem sebi ubehunu se asofo pani bi agese ye kana sema ne ye bona baso asu ne mrantie ya sebi o mayusu mo musachi aye tutututu asem ko a cross the dome hwa so na wo ma fa bodina kese na o musisi nkrofo enne murtimi miefa sojafo wo ye sofo pani akade connect me se wo de ye den malady
ye moment ya se sebi nyame mfre nkwasiafo bi sa nyame mfre nipa wabubu na koma no te na se yesu so sansansam no so wa sofu bi asisiu wa konfo bi asisiu fabra ne enka afi my lady bi do di besi bia betu ebusiafo ya mami asemi eyawe hosem se me pray that papa ama me ba enene me ba no ato anananom ewo siedo yenim se asamadu no mpese security service no ombeye wo ho nkwan de yede yenim na ne ba no na adwin se okwa koye exercise kakra ebusiafo na we wosem eni sofo na aka kire ne se oma ne ba no entan ye de enye exercise na maame no so ne ba no eka bibi kire no si o me ba sa time ne de mintimi nye de ema wo nko na ne ba no se sa time no maame no so epedaje papa de ama ne ba no akwa aba ne ba no se ma misiri mu ye meya ne maame dwen se muja na daho na nso usiafo na nso na yawe hosem na epese de efi saade na eye ne ba no echiri edeba sisi ano sofo no nipa na o play security service na manu no wawu nti ade a ye pe wo ne nche ne se ode maame ni sika ebe manu eye simple and short ye sre asofofo no so nyame frem se mu mbeka na asem wan frem se mu bepe ejuma security service ejuma maye ene binum timi be pie mu ofidem ha se na asofo bi se ode mbetu kwan nyakopo amfre sofo bi bia se onfa wuntu kwan ofre ni se onbeka na asem onye connection man nti mu mamani enna ho obi ba ka se ope security service ejuma ye nti no sofo a wo kanyame asem eni de o de yede so wo ma abofan le wo na so o kire abofan so ye exercise na se de wo na se wo kire tisi abofan na wo place ade na ma no wato ananano me wonsie do nti fa maame ni sika e ma ni sisi an ye frɛ wo na wo nye wadwen se obefa no maame no betimi gu oni ma simple because na yaye maame ohini ni kan no uba be ye program o maame no nim bebi awo wa asole wo enye se we fi ho wo mfi ho nti obetimi aba ho no abegu weni mase enti enna wate maame ne nka wo fidiem ha se no peke call no na oni maame ne nka bibi ansa na maame no aba asore ho no because oba ho no dia e be different thing e be different case nti yesre no so on pick call no nentimi fa asumdwem bra because maame no ba ho dia endie eye boot for boot o unji esika ne ya o mfi ho ye nti yesre no asofofo no zo move mu hofo munye connections enye mu na mu mankofo link enye mu na mu mankofo connection nyame ofrem e wo phone no so se mu beka na asem enti mu ndi so pepepe na mu nka na asem na mu jai se na asem na mu ka no afi de obi ba na mu hye ne nkom e na obebi pese otu kwan obebi pese oyese minimo bi oyese yesre mu mamu fasta ade no mba soli mu kola yesre mu ebe de na ye youth na ya baso no mu be ka nyame asem kire ya yebeti because he said ye woni se asofu num binum enye nyame na efre omu omo ansense na omo fre omo ho omo a e na omo fre omo ho nti ebeba ne sen e na ye youth ne yebefa asofofo serious nyame ye piepie mu ebeba ne sen e na yebefa asofofo serious nti busiafo yefa ye mami ya semi ntu ye hofo ne ba na wata na nanu ma wonse den de ya like ya se watete abofra na ene maame no o kanfo ne ba no o kanfo ne bo wonse maame no ota ne ba ne di ago e chese na maame no odo ne ba no one ne ba na ye de edi ago nti busiafo yemfa asemi ntu ye hofo okwa asore na sofo ka che se onim connection man bi obetimi di way to kwan komsha ne de be ba se ese utu kwan
sɔfo men kwa kante nipa ne se woni mo bi obetimi aye ne visa ne passport ama no yesrɛ mu tumu fentu mo ho fe busuafo ha na me de mo ebesihia ne so so subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no me din e de catch mami esi anesen e be sanso e de nhyiemu e wo fidie mu asenso ebio ebusuafo makwa